هون وکه پارتیا دوزا آزادیا کردستان لباکوری کردستان اوان هیرشن پکی که بوسر هزین پیشمرگی هر وها ری پیدان یعنی خوشکرنا ری بوداگیرکرنا آخه هرما کردستان بچوکرنا سنوران چه واد نرخین. بله بسم الله الرحمن الرحیم. وک هدابر اب ایرشا پکی که لسر هزین پیشمرگی سریدم شرمزار دکر. سرساغی لتمام گلی کردستانی و رهبری هرما کردستانی دکن و بریندار رژی باشمنه کی بلاز دخوازن براستی لگور دیتنام از چند سالن پکی که جروجا گودرکتی میدان لکیجا دوری تبگاری جی گرتیه لوی داری آرامی تک چیه لوی دوری بلکی هنجت و بهانه جبو اپراسیونا دانه دستی وان دولت گلوی دبرینه دوی چند سال یعنی وجه براستی آوایی که زلال و رونی و آنی زمان دوی نوچه خوده وقتا گو سرکرده پکیکین رویان هاتن لسر وی خاکا حریم کردستان بلکی وک لازم وک پنابر تب بگرن لی وقتا گو لاواز بن وقتا گو بلکی یعنی احتیاجی و پیوستی و به آلیکاری هبو داوا آلیکاری کرن گوتن دسته براتی درج ما بکن لی وقتی گو ناپی و عرض گرد وقتی گو هنی کی بهیز بون وقت داگر کرن تبگریان نه بتنی ل هرما کردستان لکوتری گوی هزی دخود ببینن ل کردستان سوریه جی ل روجاوا جی همان تشکرن دوی داری او کردن نه پککینه برئیس قوراندن جوی داری برئیس زکریا لوی داری پرسک ده پیش دما پیواژو آشتیه دا شرط پیشین حکومت ترکیه او بو کو گریلاین پکی که سران نوی بهن لقندیل بجه ببن جسنور ترکیه در بکبن ویتوخ افق سیریه که نینه لجالیه حکومت هرما کردستان و دستحالات هرما کردستان و کوهینجی و که پارتیا دوز آزاد گلک جه پارتیا دموکراتا کردستان نزیکن جبو کروجه که جروجان و که روجه افرو که ببنه برتک و هر وحاره خوشکر جبو جبهه کرنا پلان دشمن افجی قصیریک نبو از باور دکم دوی پیواژوی چراسری ده اگر باش شپان یا مجی یعنی او ریاگو دابون برخوا ما گوت پیش وی بویره بازی چراسری در ناکه و لی یعنی فکری من هبون گمان من هبون جبو پککی چما پککل سر سوزی خود ناسکنه یعنی مقصد چه بگو پکک چک دینه یعنی کسی خوی چک دار درخینه در وی سینوری ویچه لسر بازار نه یعنی وی شد بسکنی و وی بازی سیاسی وی چهارسالی لکشه کرد باهات گراندن لی پشتی کو 103 بلدیه و 8 کرسی در پارلمان داشتی به دست خست فکر که جاردی ریل بر هدف پیگرد و ریباز شهر و بکارانینا چکان جاردی دست پیکر و حتی او پیواژوی چهارسالی تیک چو یعنی از باور دکم نیت حکومت ترکیه جی سکناندن نبی شری بو و دیس از باور دکم یعنی نیت گو توایی اف شر بسکنه بری بازی سیاسی چقدر چهارسالی چی و بوی شکلی چهارسالی دیگریان دی جبرگو پکی که لسر سوزی خود نسکنی او پیواژو تیک برای زکریا تجاری بقاسی افجاره پارلمان کردستان هزین هف پیمانان امریکا لنافخوی عراق جی او هزین بالا دستن سیاسینه هم جهلا سیاسی هم جی سربازی و لسر به هرشه هری داوی نهاتن دنگ هم دکارن بیشن یک دنگیه که لدیجی و بویره چه بویه لسر آخا عراقی جالیه توهی آلیان و برو دکاره بیجه بتایبتی هرشه ارتشا ترکیه بو سر مخموره مرو دکاره جبرو شوندا چاوری چه پیش هاته که یعنی داوی آوان بویران کودره
Yani az bawer dikim hem daxuyaniya Parlamenta Kurdistanê de jî yani divê şerê xwe ji Kurdistanê dûr bikin. Divê daxuyanî de jî anîne zimê. û Tirkiye jî dibêje divê PKK heta golûr be ez ê va operasyonê xwe ez ê berdewam bikim. Çare çi ye? Çare belkî derketina PKK jî derê. Madem yani PKK dibê ez şerê me ji bo keşeya Kurd de ji bo xaka Kurdistana Tirkiyeyê şerê xwe çima di nav Kurdistana Iraqê de yan herêma Kurdistanê de berdewam dike. Lazim e mere vê pirsî bibersivîne. Ez bawer dikim li gor dîtina min yani şerê PKK ne ji bo gelê Kurd e. Şerê PKK eger ji bo gelê Kurd biya li kîja devera li kîja parçeyê Kurdistan hebe şer eger di nav di hêzê Kurd de hebe yek jî muheqqiq PKK ye. Yani PKK ji her kesî betir Kurda dikuje. Kurda erdê wan dagir dike, malê wan talan dike, zarokê wan direvîne. Yani PKK belkî yani ji van hinceta got dide destê artêşa Tirkiye yan hikûmeta Tirkiye heta got li wê derê be û vê zimanê tund biaxife û çek bikar bîne wê Tirkiye jî ev hincet destê dide wê Berê Zekeriya van êrişê berdewam bikin. Tu carî wekî ev jare PKK di daxuyaniyên xwe de bêminet nebûye ku bu eşkera dibêjin belê me hêrişe encam daye û ew ê berdewam bin li ser li vû tevgerên xwe. Bi reya te PKK hêza xwe ji kê digire? Bi rastî PKK yani ego dixwazin vê welatê yani em bêjin rojhilata navîn bi tevahî ne bi tenê Kurdistan. Van deverê din jî ego dixwazin tê de hesabê wan hene dikarin tê de hinek siyasetê xwe amade bikin yan zemîn jê re hazir bikin PKK bi kar tînin. Yani berî niha me dixwast ez xeberê xwe bînme wê ew kî PKK nêçîra wî ji xelkê re ye keda wî ji xelkê re ne ji gelê Kurd re ye kê wezîfekî bidê rola xwe dilîze. Bi rastî yani PKK ne yek parçe ye PKK çend parçe ye hinek jî îrada wan di destê Enqara de ye hinek jî îrada wan di destê Tehran de ye hinek jî îrada wan di destê hinek dewletên Ewropî de ne. Kîja pêş ket ew jî li gor ajandeya wan dewletan tev digerin û çi ji wan tê xwestin yani rojekî tiştekî dibêje roja de hereketeke dî dike. Rojekî nêzîkî Rusya dibe êdî nêzî Amerîka dibe rojekî nêzî Tehran e rojekî qismek jî nêzî Enqara ye. Yani bi te ew rêzek û xetekî got sabit jê yani hêzekek ku li bin bandûr û ecîndayên Ewqas hêzên eqlîmî û di dîrokê de ku xuya bûye dijminên Kurdan e dijminên parçekirina vê axê nexuye ka dê li ku derê bisekinin gelek spas bû serokê giştiyê Partiya Dûza Azad Berê Zekeriya Payçî oğlu ji Diyarbekirê. Tu her hedî.